Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Yuk teman-teman, kita mencari mainan yuk. Kita mencari mainan di rawa nih teman-teman. Tapi tidak di rawanya, kita cari mainan di pinggir rawa. Kira-kira ada mainan apa aja ya? Let's go, kita cari. Ada di mana ya? Coba kita kesini teman-teman. Wih, apa ini? Wow, ada mobil Tayo teman-teman. Ada yang nyangkut juga. Ayo teman-teman, kita selamatin aja mainannya teman-teman. Kita ambilin dulu teman-teman. Wow, kita taruh di sini dulu teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini? Let's go, kita mencari mainannya. Ada di mana? Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada ondel-ondel Betawi di sini teman-teman. Kita selamatin lagi aja teman-teman. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari. Di sini ada gak ya teman-teman? Coba kita lihat dulu teman-teman. Wih, ada lagi teman-teman. Ada lagi nih topeng ondel-ondel. Wih, mantap sekali. Kita kumpulin lagi aja teman-teman. Wow, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah dapat banyak ini teman-teman kakak. Wow, keren sekali. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Let's go. Wih, apa ini teman-teman? Wih, ondel-ondel pocong teman-teman. Di sini ada ondel-ondel pocong. Kita selamatin aja ya teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Dapat banyak ini mainannya teman-teman. Wow, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi di sini ya? Coba kita lihat teman-teman. Wih, apa ini? Wih, banyak banget. Wih, ada mobil Tayo di sini teman-teman. Kita selamatin lagi teman-teman. Wow, kita taruh di sini lagi teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Wih, mantul. Wow, sudah dapat banyak mainan nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.